siaga hadis na sahikan oko kita na Imam Bukhari pitu sabumi. Imam Muslim asera sabunna. Jadi pasti di kita na Imam Bukhari sebagai Imam Muslim berarti siratu mi'anna sabu na 500 pasabu hadis na kawa di mapatwa tawe. Jadi namo Imam Bukhari sebagai Imam Muslim ipasi 10 kita na deto penawa di pasu pendapat. Iya na tu ampai tau pandrita rioloy o komana ngiman tasapi mak denge pendapat pikinna na sabak 500 sabu hadis na kuasai na pelatau pakorangi. Angka bo na Imam Malik arwa sabu na hadis na kita al-Muwatta Malik na baca Imam Tasapi asera so na baca na pala patapulo itaw noki Imam Malik de na pala on rocana ya Imam Tasapi. Ya kong katau makadaniga ya Imam Tasapi parewa bawan ni lo ko nabita tau sigilingan na utak na ya tunasa guruta.